खुरुमजरी इमेज टीवी मीडियम ताबीरी बचिंगबु मेंडे नोवाइथेम नताराम ऑक्सरी मसिनु दिली पाउ पिजरी MSME यावना बैंक की लोन लौरिबा मियामदा लोन की सेंफम थीबदा अवाबा मायोगनदनबा लेंगांगना होनगनी हाइना सी मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेनना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली फ्लोर थाजब पीख्रे वाफम असी सथरिबा ट्राइथोई सूबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मंगा सूबा मिफम की ngasi मरीनी चनबा नुमित की वाहंग पाहुंग की मतमदा अपोजिशन MLA सूर्यकुमार ओक्रमना हंगलकपा वाहंग की पाखुमदा सी मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी मणिपुर ममांग सही की मे अहुमदगी थोरखिबा इरांग असिदा स्टेट असिगी सेनमिटलोंदा कयाम यामना अमांगबा ओयहनबके हाइबा वाहंग असिगा लोइनना MLA सूर्यकुमार ना हंगलकपा अतोपा वाहंग सिंगी पाखुमदा सी मिनिस्टर ना हाई RBI की चटना कांगदोन मतुंग इन्ना अवाब तारबा सेनफम सिंगदा लोन की सेनफम गा मरी लैनबा सेंडोय लौबदा कोमथोकपगी वाफम यावरी लोइनना स्टेट असिगी ओइरिबा फिबम असिगा मरी लैनना लोन लौरुबा सिंगी सेंडोय लौदना ममांगदा खंगनखिबा लैख्रे कोमथोकपा असि मखा सांगदहनबा यागनी हाइबगी थाजबसु पीखि नाकल अमरोमदा लांजेनरबा मियोय सिंगी सेंथोक लेहन्नबा लेंगांगना पीखिबा लुपा लिसिंग यांखैदगी लाख अमा फावबगी सेनफम अदु लोन ओइना पीबगी महुत्ता लेंगाखी मतेंग ओइना पीबा यारोइद्रा हाइबा वाफम असी MLA सूर्यकुमार थमखी महांगना हाई लांजेनरीबा सिंग मयुम मकई मरल मथुम पुनम मांग ताखिबना मरम ओइरगा पीरिबा सेनफम खरा अदुना सेंथोक लंबी लैनबा थबक अमा माई पाकना हौदोकपा हाइबसी तराइबा थबक ओइरोय मरम अदुना लोन ओइना पीबगी महुत्ता लेंगाकी मतेंग ओइहनबियु हाइना स्पीकर की खुथांगदा हाउस की लुचिंगबा चीफ मिनिस्टर की पुनिंग चिंगसिनखी वाफम असिगी मतंगदा पखुम पीरदुना सी मिनिस्टर ना हाई लांजेनबा सिंगी सेंथोक लंबी लैनबा पीखिबा सेनफम अदु स्टार्टअप स्कीम की मखादा पीखिबनी मदुना मियामदा अवाब पीबगी वाफम लैते हाइखी अमरोमदा लेंगाकी थबक तौरिबा एम्प्लॉई सिंगी तोलोब असी लाखलिबा छेनबा चाही असिदगी हौरगा बेसिक पे खक्तमक पीरगा अलाउंस कोना पीरगनी हाइबा तोंगा अदु अरानबनी हाइना सी मिनिस्टर ना हाउस दा सेंगदोखी MSPCL अमदी MSPDCL की कुंजा लिसिंग अनि तरामापनदा पांथोखिबा रिक्रूटमेंट रिजल्ट MP इलेक्शन ममांगदा हाइदोकपियु हाइना कैंडिडेट सिंगी माइकैदगी अकनबा वा मणिपुर लेंगा की मथक्ता थमनकली वाफम असी ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोखिबा पावगी मिफम अमदा कैंडिडेट इलांगबम चावबना फोंदोखिबनी चावबना मखा तारदुना हाई हौखिबा चाही लिसिंग अनि तरामापनदा कौखिबा थबक असी चाही हौजिक चाही मंगा हेलबा फावबा थबक हाइदोक्तना थमलगा अनौबा रिक्रूटमेंट अमुक कौरकपा हाइबसी कैंडिडेट सिंगी लाइबक थीबनी हाइरिबा थबक असी MP इलेक्शन की ममांगदा मरी लैनबा सिंगना अथुबा मतमदा हाइदोक्नबा होनबियु अमदी थबक खलकपा खलक्तबदी कैंडिडेट मसा मसा की मराइबकनी लोइनना थबक असी अथुबा मतमदा हाइदोकपिदरबा तारबदी JSC की माइकैदगी अकनबा खोंजंग कया संगसिनबा सेम साबसु लोइरे हाइना फोंदोखी तौरे थबक ओंथोकपियु सिनी कोइना सिगी प्रेस क्लब ता फंगने पंसे सी अमसुंग दीने अदु पोस्ट ती मसिंग जी यामरे हाइरिबा थबक सिन हाइदोकतबा तारगदि कोई मखा ताबा JC की माइगैदगी खाता कन खोंजंग कया संगसिनजरपनी हादना प्रेस की थोनिबा पेरेंट्स ड्रग यूजर्स सिंगबु ताथी तावोइना तौबीबा अमदी मखोइबु नमदुना लायेंबगी थबक यारिबा मखै तौबीगनु हाइना मणिपुर यूजर्स कलेक्टिव MUC की को चेयरपर्सन KSS बसंत कुमार ना फोंदोख्रे वाफम असी ngasi मणिपुर यूजर्स कलेक्टिव MUC केयर फाउंडेशन कोन फिंगोदेव कृपा सोसाइटी मैक्स पार्टनर NGO फोरम MNP प्लस सासो एंड यूजर मणिपुर सिंधुना पांथोखिबा पावगी मिफम अमदा फोंदोकलदुना बसंत कुमार हाई चाही निफुगी ममांगदगी हौदुना ड्रग थिंगबगी थबक कया सथदुना लाकली ड्रग यूजर्स सिंगदा अचुम अरान थीदना हेक्ता फुबीबा अमदी मखोइबु नमदुना रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंगदा थमजिनबगी थबक यारिबा मखै तौबीगनु ड्रग चाबा मियोय सिंग फादुना पुबगी चनबी अमदी नमदुना लायेंगबा असी अरानबा खोंथांगनी मखोइबु निंगथीना ज्ञान ताहन्नबा होनबदा कैरोय लेकाई की अचौबा थौदांग कया लई मणिपुरदगी ड्रग यूजर्सिंग मरु फंगना मुथतनबा मसिगी लमदा तौरिबा मियोय सिंग अमदी मरी लैनबा डिपार्टमेंट सिंगना अहेनबा चेक्सिन थौरांग कया लौखटबा मथौ ताई हाइनसु फोंदोखी
मैम तौर सी तौरसुको यानब मतम तौरप मतम होइरे खाली नत्रगदी अखोई तुंगी लंबी से याम ड्रीम होय अखोई तुंगी आशाजु उदे ऑफ कोर्स इन साहिजबा मणिपुर से मल्टीपल इश्यूज ना कंपाउंडेड तो स्टेट नी ऑन टॉप ऑफ दैट अखोई इकोनॉमी डिप्राइवेशन मरम हमने हाउएवर इकोनॉमी डिप्राइवेशन मरम हमका ओइरेगसु अखोइना पाम थौ थौ मैमना अतई की सोसाइटी और अतोप काम खरद सोकदब ले से खंडबिना मतम जाय मतम ओइरे हाइना मान थमजनिंगे All Manipur United Clubs Organization Amuko gi midyang makhada haukiba tha February dagi March mari faubada All Kakching Khunau United Clubs Organization Akuko Kakching Khunau na Joint Director District Veterinary Office Thobal Kakching and Kakching Khunau Veterinary Hospital Umathel ga khusamnaduna satharikiba anti-rabies vaccination program ngasi aroiba oina Kakching Khunau Khunka Social Welfare Club KSWC gi campus ta hui masing yangai taret amasung hodong ahum hidak kapthok tuna loisin khre anti-rabies vaccination program asi ayuki pung taret makhai taba matamdagi hoduna pangthokpa hauki ahan banumita hui masing humpumatwa hidak kapthokki ani suba numitana hui masing puhumdoi amadi hodong ani hidak kapthokki ngasi soda club ki ground da hodong masing ahum hui masing humputaret hidak kapthok khre vaccination program asida district veterinary office oina Dr. Y Gita Devi veterinary officer amadi staff sing RK Angausana SBFA Sanasam Dinesh SBFA KS Manglem Y Ibomcha M Shamchan M Priority M Haridas SBA na Sarugyaki All Manipur United Clubs Organization Amuko gi maruoiba thomi sing Dr. Norendro Thoksom Secretary General Amuko K. Santos Secretary Organization Amuko L. Pratap Assistant Secretary Organization Amuko Yauna Kakching District United Clubs Organization Kaduko gi Thomi Singh Soda Club Kakching Khunau gi Thomi Singh na saruk yaki pangthokliba thauram asi Amuko gi leptana sathajariba anti-rabies vaccination program ga mari leinana pangthokpani makhata na Manipur gi tongan mafam singda program asi leptana pangthokhigani Paliba Laingak asi mit namakak pangduna sason taure mit animak pangduna lamdam asigi charang naba amadi gun culture asi loisinna honabiyo haina asi Nongsup Imphal Palem Ima Apun Balup Nimpal gi General Secretary Santi Leimana Fongdorakli Nongsup Imphal Palem Ima Apun Balup Nimpal na sinduna ngasi Kaisampat Lairembi Community Hall da sathakiba wakat mifam da mahang na hai lamdam asida huzi mitop na lammun naba amadi maitai furupu tum kisanu haina sangsilakliba lan asina maram oiraga miyam haifam tofam khangdana awaba mayuk naringai chairak asida gun culture ama satharaktuna maram sadana mi fawa punba amadi fubaga loinana office kaya mai thaba lusingba kaya gi yungi mal sang amang ata thokhallakiba asida laingak na akan mamiyang sangbiduna asigumba satharakliba singi mathakta akan action lokhatpiu fongdokhi Santi haibasi mipung khuding nang pami laingak na santi hanjile haina loriba asida huji gun culture ama mangda taduna leiraga kamdona santi leire haigadoribano laingak na santi leire hairiba asida chindung induna santi leiba adu oirasanu mangda tariba gun culture asi loisilaba tungda mathanada santi haibadu lakadabani maram asina hujik sathariba assembly session asida matau karamna santi hanjil halkadage haibadusu kupna Khana haningi hauzik lamdam asida oiriba fibam awa ana kaya taraba sing mafam marang khangdana relief camp kaya da sangjafam loduna leiri tungi haurakadaba afaba naha sing mahimasing tambada khudong saba fangdriba amadi lamdam asigi economy da aduki matik soksilakliba asina maram oiraga sahi ama anigi matungda lamdam asi mutkhirgani haibagi mipaiba ama faunariba yamna luba khongjang ama oiriba phibam asida India laingak na karisu tawbidana leiriba asida Manipur laingak na mit nama khak pangnaga sason tawriba asi nimpang na pende maram asina khunai asida awaba tariba amadi kayam soksilabage haiba adu kupna yengbiduna mit animak pangduna sarang nariba asi loisinnaba khomjin tasinnaba honabiyu amadi kukizo MLA gi mathakta miyam action lokhatnaba lauriba asisu assembly session asida khanaduna makoi gi mathakta lokhatpam thokpa action adusu lokhatpiu fongdokhi
Manipur Praja Mamanjam, quickly soy the Raganda, Idam the Manipur Lak, the Bataka Saki, Magantani, Atu Target, the Quaker Dosigat, the Mundakanabi, we're going to rush the Hainingati, Emilia Tarana, some Tarana, Secretary, Control of India, put them on organization, put them on log, no later. I know one has a few up in the city, Masipuna Maseka, Maga, Sopta, Torino, Moitaka, Shalobaya, but they have a set. Manipur Praja in the Kainagi and Dr. Himatam Natre, Pikabanga, Mangi, Banga Maba, Uziki, Atukimati, Sakolaba Matama, Mani, like Sugar Maramda, Uziki, I'm going to send Sindra Pamatam, Asayam is the Amaga, is the Amaga, a big bar is the Sobisi and a big bar is the Amabu, Ekona Bin Namsili, Harakan, Namsila, Matam, Manipur Gorman, and Bigano, Aduna. Ngasigi wakat mifam maduda saruk yakibi nesogi advisor Sinam Praklaski loinabi Sinam Somolatana hai haukiba February kulhumdoi kulmarigi ahing nongyaida kulai paiba singna yumda sanglaktuna karigumba maram amata pidana potsai thugairamba amadi pikliba angang singda kian khanghanbagi thabak satharamba thawong adu thamoi sokna nungaitaba fawi makhatana asigumba thawong asil lamdam asigi mafam amatada thokan biganu amadi leiriba lengak asina makhoi gi mata lokhatpam thokpa thabak sing lokhat piu phungdokhi atop imu amada suhan thokpa je thengno bune mi de thengno bai khatana madu ga wa bu khangni hojik tam bada hoi nongai te habadi hai adu erga su madu de thakthing na thengno bai na thamoi song nongai je de ba ai khakina ta ne exam pi numi tu da i exam pi do kari orang de hojik ko khan bada mi hun je hojik ko song ni do khlai bai moi dingam bani phatan de tho mai exam pi do hojik tian tha de bana ngang lai pa bong khang de yum de tham ju ra sta sin ki de Indigenous Technologies for Viksit Bharat Science Carnival on Mission Life Hive Timda celebration of National Science Day gi thauram Mangol Nganbi College Ningthaukhongda Manipur Science and Technology Council Mastec Imphal amadi ICAC Department of Physics loinana IPR Cell Mangol Nganbi College Ningthaukhong na sinduna ngarang pangthokre Thauramduda JCRE gi Assistant Professor S Jugesor Mangol Nganbi College Ningthaukhong gi Physics Department ki Head RK Navakumar Mastec Imphal gi Scientific Officer sing Dr. RK Pritam amadi CH Sarat Mangol Nganbi College Ningthaukhong gi Department of Biotech ki Assistant Professor Dr. KS Herojina Athoiba Mithunglen sing amadi Resource Person sing oina saruk yakhi RK Navakumar na phongdokhibada science na khumang sausil lakpana miyoiba khunai gi chokhat lambi da mateng pangliba science na piriba kanaba sing mahiroi sing na hena launaba amadi khangjinaba pandamda thauramsi pangthokpani haiki Salliba tha asigi haukiba tang amadagi hauduna Russia gi konong Moscow da satharakhiba mapan suba international tournament Moscow Wushu Stars 2024 da India gi mot sinduna Manipur gi saruk yaduna sanakhiba Hanjabam Langlen Tombina senior category gi event ahumda gold silver amasung bronze yauna medal ahum phangkhibaga loinana Hanjabam Karnajit na senior category gi sanakhibada silver medal phangbangam khrei Tournament asida Hanjabam Langlen Tombina tongan ba event ahumda sanaduna atopa sokhatlaba leiba kayadagi lakpa sanaroi singa lamba taunakhibada event ahum haibadi Nankwanda gold medal Nangunda silver medal loinana Nandauda bronze medal mathangsina amamam phanglaga punna medal ahum phangba ngamkhibani Wushu tournament asida nupagi senior category gi Taulu event ki Taijikwan da Hanjabam Karnajit na silver medal ama fangbangam ki matang sida ngasin nukli pau pizaba loizare MSTV meeting tabiri basingbu amukana khurumjare